Every great man is his mother. Achau asang aphokba miyam thuliba miyam kadai digi oibra kanana oibra haidi mamanani. A godly mother is defined not by perfection but by a life rooted in prayer. So bukhang ba godly mother se kadai da ai khang gani ugani haidi thajaba ko lena prayer kanba maduna ai uwe fange se ngasi ai tilibasi Mother's Day samaina tilibasi yan hana Mother's Day si pangthuk si West Virginia USA da 1910 sida masi Mother's Day si yan hana recognize ora ka pangthuk bani 1914 sida America ki president no khay miyam su khangi Woodrow Wilson hai si America president sina America sida Mother's Day si second Sunday of May sida officially national holiday oigani ima bu okpiba ima gi damakta sumaina khoi palam tom se oigani se officially declare torga holiday oirga sumaina program se pangthokhi basi yan hanba 1914 dani masi yan hana masi Mother's Day ima singbu nungsiba sumaina okpi basi dakar tai hapsi miyam na khangi ana service Philadelphia degi leiba adu nupi duna mama sikraba jahi khrada after 2 years mama sikre madu matungda jahi ani sura matungda ima singbu sumaina honor to basi numit si kai thupasi tawgadabani haina man yan hana hodokhi bani adigi mathang oina khoi iram damsu khoi Christian mapum khudingda sim phajana pangthokuna leibani aduna kawba ngamde ana service busu America President Woodrow Wilson khoi bung khoi adam ningsinge mama singi punsi si mi khradi yamte na thuna chachhiba le mi khradi punsi nungsang na 80 90 hengba le adabu ayambadi mama singsi khra hingning mini ko ima icha isu sing isu urga ei madu phau hingning mini ko haiduna madu mak hingba ngamduna khra punsi ten na chachhiba madu sule egi ima su khrangan na chachibani 70 yoram daida ima su khrangan na chakharuni ei pakhang oiringei da aduna Mother's Day haina lakpa matamda ei khoi nokhoi hal oiba oi khrasu ima bodu dum ningsing manumit oi hoji mama oi khraba khoi su mama sikhre adubu mama na hinglamba nganglam chiba chatlam chiba ningsing manumit ni ko bang namdaba numit ni Maramdi ima hoina nganglam khiba chatlam khiba ekhoi thamoi gi mit du uri ai su du uri aina ima gi aphaba ena ubuse ma gi thabak kan ba mi ni hai se uwe thabak tan ba ya de hai se ma gi practical masagi chamaina uwe tumba orasu thengna tumsu ngan haugale pung ohum pung marida hogala thaba inkhang lo law dum chale halakani taksagani thingnam ka tumgani hanadi lang saba sumaina tawrga lang saba katando madugu masar am ka tumani thaba kalle law chatpada po thaning de magi thabak tu lo sindri phause chaksa se harasu ngai kho haiba adugu ma imani nasi imangon da ena dum urga dum ningsingi engon da madu influence leye hakchang na nadradi sugadabani tawgadabani haibido imangon digi esi magi thabak practical na uwe ani subada imadi larik paba heite bible paba heite isei sakba isei book yengba heite adubu church kaning ba haibido ai imangon da uwe maramakta imana ai church kaninge ai warasu larik paba heitrasu isei sakba da yoba pastor khoina isogi maram libiba tambi takwisi ei taning haina nang hakchang wai ne thabak kanna sur kan ngasidi po thaw ne haina ipan hairasu adum sunday khuding morning evening adum church ka bani aduga imangon da adum aina ubase church ka ba laktana chatta khaktana tana mahi marong hana lokpa hana panba
sang napi inkon gi phangba yen oirasu ihan hana macha chaurakpa church katpa yare haibadu adu phangkhradi dum phara gatpa isogi namakta hana phangodi sol ngona katningba haibs ima ngonda leita wani mana lei ade lei wasi pining ba se ima ngonda eina dum urga tamje iso khangba mamala leiba haise imungi di muru oina macha singi di masu singi di yai fabani ko aina hosik khangduna sukhan khande expect su taude chauraba NBC da sumaina pastor oigani haise mang su mangde adu isorna ima bu sijinari ba isorna ima ngona bo pi ba ima gi prayer mapan nani haise Abraham Lincoln haye laiba imong oijasnu masa sing leita lairaba angang oijasnu haise mama do iso khangradi soidana masa si ina khun ko dore bedi ina khun ko dore aisu angang oiringei da furet khungrau dress yam extra leiti ne thun si da horga hapen haplaga chatlamba misatuni adabu imana isogin mak katningba isogin mak ta piningba parna toningba masa singin mak eidi leri su heitre leitre khangdre so leri leisu tamdre isa singmadi mi marak tin han biu khangan biu magi prayer digini ai thawai rom da su well lanthum da su ai inakhun khre Abraham Lincoln haibido no one is poor who had a godly mother I say yes to me miga amata su laiba oide mama iso khangba mama godly oiba mama leibata ready imun leibata di masa sing lairaba oiroi repeat oizege no one is poor who had a godly mother mama sing shoba khangna leiba khangba kan leiba isa sing gi makta haijan leiba madu so ina angang kwai da bo phangi haisi hojik se noi phamli basu madu noi su khanglam gani hoi iso da tattana leibing mana isa sing si hojik ti mapong phara khre isa sing gi madu gi mehe cha pa phang khre noi su hojik phamu khoi su hojik noi sakhi to bangam ne because of your godly mother aduna ni ekhoi se we love you congratulations noi na tawhi bagi khang bakan si bagi kaya hona kan hi bagi nasa kin makta adumai na tawi makta nasa khoi se yai phaba oiri ko nokhoi gi laman se ton mangam de nokhoi gi laman sin mangam de nokhoi laman tole ima gi laman tole ei na khali ko ima se hinglam radi ei si hoji kitang aphaba position phange ima leiram radi hoi tobi ba yai tobi da ya wakhan de thi ko ima leiram de di asmana apa ba chaning ba matam da do it my ei ngam modu amakti o anirakti kagi tobi ningi da haibla khallaga pi tai ko kap ningi tobi ba ngam da ma ngan na chat khrabani aduna mama sing no khoi gi thaba noi ke contribution se chau khre asuki mitik se paisa nong sa na no khoi gi ma laman sin mangam de haibsini noi suri ba tori Abraham Lincoln haibido ai adumak yaningi mama iso khangkharba mama oiba taredi imungdo macha sing soidena laide por oide lairaba oide haibsi masi ayana khani thamjani a mother's love is like no other love atup to bagi nungsi bedigi mama gi nungsi bedi athoi bani ne hen bani ne haibni aina ningsinge ekhoi hojikkan gi chokhat bagi matamda ingi tardi cake purak pagumba aho purak komba kiri no ima na cha ga muhuta macha sing purak pai tare ima so do mai orame ensang aho ba thongwa orsu yen thongwa orsu kiri thongwa orsu motong hena phajaba enna sa phajaba do ekhoi gi macha sing gi pi bini ne mana cha ba muhuta mana cha ga muhuta macha sing ma apha do chao hena pi bini ko asuki mitekse macha singi na makta makhoi gi na makta khandaba macha gi na makta fari yare haibse khal leba
I don't know greater honor than raising children. Masina macha masu madugi generation matang mamagi mapan sina simgat panine. Adan makogi influence asuki matikle. Adubu on the other side of the coin, haibida. Masi lan na lobi gunu. Usikan ki chokhat pigi matam sida. Feminist movement haibisele. Feminist movement haibisidi. Mogi status, mogi career, nupi singi, women kogi career se encourage obani ne, nupa ga mana ga dabani, nupa digi henna ta de, competitive ta career sida any department sida nupi sing su tau ga dabani hai se feminist movement ni ne masi aina hai banati ko scholar ama Stephen J. Cole haiba California da liba. Pastor amana iram bani. Hoji kan ki madugi feminism ki kana lakpa matam na mohi ki status ki namak hot na ba to matam motherhood haibido mama na macha raise to ba haibido madu decline ore han thakre haibni chumbra chumdra khangde adu ai na tum study to masi no pa i si chumgra mun maline because women are encouraged to find fulfillment in career. Adority angang singbu neglect over tare manine. Angang singbu raised over the Cindy Tim Takpi Tambi raised over the crap neglect or in it. Adority they care how the tamatare. Mamma on the attachment nung shiba Madu gave him the lake. Madu gibaram nako. Masigi matang sida. Sinupana evening. Hunter cray. A quick Christian committee to Mississippi Hunter cray. Have seen it. Angang pickerba. Angang. Nawa, Mudu Fausi, Tadokrane, Tabaki Makta, Magi Kirishan Makta, study Makta, status only be Makta, Angang say, Matang, Angang Nawasi Tadora, Dekeda, even President Yingerna, me who appeared at my daughter, see, Hivesniko. Instead of raising maximum care, instead of raising their children, they are pursuing more and more for their career. Hive see, Equi, Kanbasu die, Masida Equi, Henna. Something the angang si yaroi balance crat over tai hives man even a Missy Shu many hina Tamzani Lana Lobi no Missy train se Maduki culture se adopt over Christian sing Missy label tore I don't know Missy can't have a see darker tai hive say I have not something Mama Maggie Mobo grandmother Aduga Eunice Maggie mother Lois Amasu Eunice Mamani ki influence asuki matiksi Timothy Pastor Timothy ngonda sumaina pajana mangonda brainwash over brainwash over iso yi maram sa mangonda pajana khanghan bire Paul na Timothy ngonda iso gi maram sa preaching tawraga iso bu khanghan ba conversion to ba hai sisu leire Paul na Timothy bu icha iso gi maram da Isho na hak icha ni egi inoni hai adubu isho bu phaja na loksim ge madugi background sidi magi grandmother amagi mother Lois masu Eunice ki madugi Timothy bu yum sida tambi takpigi madugi family background gi isho ngon henna phaja ba henna matik sabat ohem bi ni hai konna Paul na Timothy bu thingna ki wani Paul ki ministry that Timothy ko pha ki bani adubu yan hana godly influence imung digi hawkar bani mamangon digi lekhar bani haisini Paul na Timothy bu thingna ba orasu ma khoi gi imung gi mama khoi gi madu gi iso muram sa tambi takpi ba du influence backgrounds leba taradi Timothy matik cha ba iso ki manai oiram da ba ya adubu madu gi background phajakraba ma gi grandmother mama iso da rooted oiba thajaba Sincere faith hai 2 Timothy 3:14-17 sincere faith mamani gi sincere faith madugi combination madugi oreka Timothy ngon da faja na isogi maram sada jana khanghan khaba madu matung da posu thingnare madu da afaba pastor oki bani haibse Timothy gi punsi da khoi Lois amasung Eunice Zeus mini Zeus believer ni hai Adu Timothy ki mapadi Greek ni Gentile ni
Greek unbeliever ni. Mama sina Eunice waye show thazaba Jews. Adubu mahagi mapasi Greek ni show khang ni hai ni. Adu karamay na Jew di ginupi show khang kraba nupi tu na show khang deba atopa dharma da leba Greek nupa ngonda yum pambra yum pam na bra family way bra se ekhoi di khang de madu phazan I de. Ramde Jew di sing gi madu gi tradition matung ina show khang deba atopa dharma da atopa mi da yung pan ba yade hen ni Jew singi madugi achet pase tradition matung ina adubu unisina iso khang da ba atoba dharma da leba Greek nu pa ngonda pale herega Timothy pokhi bani ba adubu mapa se iso khang da ba Greek oirasu mama sina Timothy bu phajana lu na tambi takpi yesi ekhui iram dam da su mama se Christian oire mapa sina Christian oida ba heba imung yam lei misi da khone tamba ya ba lesson oiba mapa se Christian oida bani na mama se ngamdre oire thado hena hona da ba kya legini adu musi da khoi yengmida oh mapa se so khang da ba mini mama se ne so khang ba mabo se na ma gi grandfather se na grandmother se ne so bo khang madu da macha su simbi khebani ne God can do the same for your children even if your husband is not a believer moigi mungumna nahaki nupuro se iso khang da Christian ta bo su nahak na thajabagi nahaki mapa na iso na nabu sinna nang kai angang singbo iso muram ta rooted or apa ba maina oi bi bang mes ekhoi di challenge ni hanta ba yade o khan hanta ba yade hai si mesini ani su point da a mother must grow in her own love for God's word mama hai si ekhoi thagale atu manga mama khoi da amuka haining masi mama marak ta su mi khradi iso khangbu khangdabum isor chatning dabum iso gi mak pining dabum imung si da worship si to se hai se organize to ba hita ba mama sing khra leita manati ni makhoi sing bu khoina thawat ning masi nahang na iso bu phasana lo ba iso gi wei san nang khonda hen leita ba tare di iso gi maram si da angang si ne kamana nang pi ba ngam gani. You cannot impart what you do not possess. Nungon the late baduna angang khoi da kram na pi ba ngam gani. Aduna na khoi si mama sing si isor gi wahe iso nung si ba iso gi maram da phazan lei ba maduna angang khoi si na noi na pi ba ngam me hasi. Angang khoi da ut khata ba. Evening worship, ihing the worship or prana tawdana worship tawdana mobile meet na lei ba Bible pabasu angang sing se mama khoi na tawris u da ba TV mamang da phamdun lei ba kari tawdun lei ba aduna angang sing bu influence taw ba ngamra you cannot impart what you don't possess nongon the later ba podu kramai na angang khoi da pi ba ngam ni uri bani angang khoi su khang ni bani imasi Bible pa de church gardening de TV mamang dum phame mobile da sana dun le kramai na madu angang afa ba oi ba ngam ngani hoi iso na nung siri di top na mama khoi na hona da su iso nung siri dum thang pi ba su dum le aduna mama khoi dang si se encourage to ning ma se family da Bible maram sida Bible story prana to bugi adu gum se influence to ba se tangai fa de just like Lois and Eunice iso bu nung si kada bani kupi ba hai kada bani isor si di nung si ba isor ni angang khoi da tambi thakpi ba isor si nung si ba isor oirasu mak se holy asing ba isor ni adubu pap se la ba mi phat ba dharma chen ba khoi bu isor na panis to gani hai gum si sor yi maram si angang khoi tambi thakpi ba hai si dakatai great preacher Charles Spurgeon ai khoi na CX Spurgeon hai Charles Spurgeon, a great preacher. Mahakna hai ne. Mahakna hai. Magi imung sida influence tau kipedo mahakna hai. Every Sunday evening sida. His mother would stay home with the children. Mukhoi ki CH Charles Spurgeon ki imung sida angang tratret ni hai. Angang tratret sida mahakna khoi digi ahan ni hai Charles Spurgeon, CX Spurgeon se. And then Sunday evening khuding sida mama sina angang singbu yum da pham halaga ko parna to ba
angang khoi ja Bible scripture pa daga tambi takpi ba hey no khoi se iso khang de di no se awa mata gani noi pap tor di mi bu khan na chaina ba huran chin cheba already ko no khoi de iso gi awa iso gi warak pa punishment lag gani ko hai se mama na pleaded shogi maram hai ba na every Sunday evening da phammin na ga tambi takpi ga pi tar ga parana to bi hai Church person apo preacher magi mapa CD preacher ni hai isogi thogal to ba adu ma di isogi thogal to ga atop top da dum koi ga preaching to ga leibni ma se Sunday sin atop da engagement preaching ni ma thukre imung dam angang sing bu mama khoi tham haure ma se Bible pai ga thuk ga sogi thogal to ge na thu thuk da ma gi wakhan as aina ma gi mi gi marak ta chal ge so apha ba opo tam jan leba angang khoi bu aina phamraga angang khoi bu isogi maram da tambi takpi ra nung si ra ga pi taraga moi bu to bi dre ne khallaga as ai ngasi makti amuka imung da halage hena lot na ma thukre mani imung da adu hanjilaga mana tam na lai lakpada thonau du da lakpa matam da imung sti itik tik ne leiba tumin na sublang lang du na itik tik leiba ma sa lot na laga na du na khara ta ba matam da mama du na angang singbu isogi maram sa phammin phamhalaga koisilhaga isogi maram da tambi tapiraga kappa go le ne ko angang singbu na khoi iso khang de na iso bu usit nu lai ta di na khoi punsi awa ba ta ni ko haina tambi takpi de na le do ma ta ri ni ma gi ma pa do ta ba matam da as ai gi nupi du na sumai to do as ai fare ai disturb to roi haina mudu di gi ma se ma gi engagement ma gi preaching gi thawak ta amuka ma sai kre CH Spurgeon Charles Spurgeon iramba madu wai influence a godly mother asuki matik aduna masigi Charles Spurgeon haibido ai ko ngam de hai ni how can I ever forget her tearful eyes, her prayer, when she warned me. Aibu, adumai tordi, nang si wagni haina, warning piba, waidu kramain aise, kau bangam gani. Mama aduna, mabu kolaga, iso da pernato dengan pita raga, pernato budu ai kramain kau bangam gani. Magi masa, koi di ahando. Serious Spurgeon do shogi thogal to apova preacher oi khibani mama gi mapana godly mother gi mongon da leiba angang khoi de pisin chi apova oi re Abraham Lincoln da amuka haisini magi mama said Nancy Hans Lincoln all that I am or hope to be I owe to my angel mother engon da ai hoji ori basi imagi mapana ni mana amuka hai Abraham Lincoln hai Abraham Lincoln gi imong su so khangba imong oi ne mama si so khangba mana hai se I remember my mother's prayer and they have always followed me they have clung me all my life Abraham Lincoln hai se imana ai gi mathakta aingon da parna to bi du ai dum ningsing ye ba magi prayer ai gi da makta pi tar ga prayer parna to ki bi ai bu dum phaji lega ai na cha cha khuding da dum aingon da dum na loi da le hai sini ko asuki matik mama singi pray do asuki matik kale mi gi maram da khoi hai e khoi iram dam da kitang ai na ningsing ba hai gi ni oja MBC gi former General Secretary Bonthang Oza Reverend Bonthang Sitlo Mana Khogi MBC gi assembly da mana liramba matik thamjage ba mama di romaini sempang digini mapa sine shogi thogal tawrga tawbegin makta ma shogi thogal tawrga mane ministry taw madam da romaini pise thingna khiraga thingnaga romaini pi sempang digi nupi lokhi bani Bonthang Sitlo gi mama se romaini khoi jilai committee ni Bonthang Sitlo se gundani pakang ora pum tam da moi imuk da khoi digi sathi ba haiba in da ba aru mana wari li bido ai se ko ngam da ba male
ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯁꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯁꯤꯖꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯦꯛ ꯃꯊꯛꯇ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯦꯛ ꯃꯊꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨ ꯅꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯈꯔ ꯏꯟꯕ ꯅꯥꯔꯦ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯅꯨꯄꯥꯁꯨ ꯈꯔ ꯌꯥꯝꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯍꯟ ꯍꯤꯡꯂꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯗꯣ ꯃꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯏꯟꯕ ꯌꯥꯝ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯇꯞꯄ ꯑꯗꯨ ꯀꯟꯅ ꯅꯥꯔꯕ ꯑꯗꯨ ꯅꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯍꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯍꯟ ꯇꯥꯗꯥꯁꯤꯅ ꯄ꯭ꯔꯦꯌꯔ ꯇꯧꯋꯦ ꯍꯥꯏ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯍꯟ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯍꯟꯁꯤ ꯃꯈꯥꯁꯤꯗ ꯃꯣꯟꯊꯥꯡ ꯁꯤꯂꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯃꯊꯪ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯟꯊꯥꯡ ꯁꯤꯂꯣꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯅꯨꯄꯥꯗꯣ ꯀꯟꯅ ꯅꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯍꯟꯗꯨꯅ ꯄ꯭ꯔꯊꯅꯥ ꯇꯧꯔꯦ ꯏꯄꯥ ꯏꯁꯣꯔ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯅꯥꯎ ꯅꯨꯄꯥꯁꯤ ꯃꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯏꯃꯟ ꯑꯩ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯅꯤ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨꯗꯤ ꯍꯤꯡꯍꯟꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯊꯅꯥ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯥ ꯅꯥꯕ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯃꯣꯟꯊꯥꯡ ꯁꯤꯂꯣꯕꯨ ꯅꯥꯍꯟꯕꯤꯌꯨꯅꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯣꯟꯊꯥꯡ ꯁꯤꯂꯣꯁꯤ ꯁꯥꯊꯤꯕꯅꯤꯅ ꯃꯤ ꯐꯕ ꯃꯤꯁꯤ ꯅꯥꯗꯨꯅ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯁꯥꯊꯤꯕ ꯅꯨꯄꯥꯁꯦ ꯅꯥꯍꯟꯗꯨꯅ ꯃꯤ ꯑꯐꯕꯁꯤ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯅꯥꯍꯟꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯌꯥꯗꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯏꯟꯅꯕꯗꯨ ꯃꯣꯟꯊꯥꯡ ꯁꯤꯂꯣꯁꯤ ꯅꯥꯍꯟꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯊꯅꯥ ꯇꯧꯕꯁꯤ 마ꯁꯤ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦꯕ ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯏꯟꯅꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯣꯟꯊꯥꯡ ꯁꯤꯂꯣꯅ ꯇꯨꯝꯈ꯭ꯔ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯍꯤꯡ ꯅꯣꯡꯌꯥꯏꯁꯤꯗ ꯍꯧꯒꯠꯂꯒ ꯃꯃꯥꯅ ꯄ꯭ꯔꯊꯅꯥ ꯇꯧꯋꯦ ꯁꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤ ꯌꯥꯗꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯏꯟꯗꯕ ꯁꯥꯊꯤꯈ꯭ꯔꯕ ꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯃꯥ ꯇꯨꯝꯈ꯭ꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯃꯃꯥꯁꯤꯅ ꯂꯣꯟꯅ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯃꯨꯡ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯨꯛꯇ ꯊꯝꯂꯒ ꯄ꯭ꯔꯦꯌꯔ ꯄ꯭ꯔꯊꯅꯥ ꯇꯧꯔꯒ ꯄꯤ ꯇꯨꯔꯨ ꯇꯥꯕꯗꯣ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯇꯥꯔꯕꯅꯤ ꯃꯗꯨ ꯇꯨꯝꯔꯁꯨ ꯃꯥ ꯈꯪꯔꯁꯨ ꯈꯪꯗꯕ ꯁꯥꯕꯅꯤꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯏꯃꯥꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯍꯤꯡꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯨꯝꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯄ꯭ꯔꯊꯅꯥ ꯇꯧꯔꯒ ꯄꯤꯗꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯥꯔꯒ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯩꯁꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯍꯣꯡꯂꯒ ꯏꯁꯣꯔ ꯁꯦꯕꯥ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯌꯦ ꯃꯤꯒꯤ ꯂꯝꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯁꯨ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯔꯝꯗꯝꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯁꯨꯅꯤꯅꯦ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯣꯔ ꯇꯤꯌꯔꯁ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯊꯅꯥꯗꯨꯗꯤ ꯃꯥꯡꯗꯦ ꯇꯦꯟꯁꯤꯜꯂꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯏꯃꯥꯁꯤꯡꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯑꯣꯅꯔ ꯇꯧꯁꯦ Our mothers, your mothers deserves double honor. Your mothers deserve more honor. Okpi ma haise moisi deserve tawe. Karamai na ima singbu okpi gani honor to gani karamai maunda. Hai batare di Bible gi wahi dani. Ten Commandment da Old Testament da New Testament da hai. Honor your father and mother. Honor your father and your mother. So that you may live long in the land the Lord your God is giving you. Ephesians 6 gi 1-2 da su adumaina ine honor your father and mother, which is the first commandment with a promise, so that it may go well with you and that you may enjoy long life on the earth. Ima singbu ana to we hai ta di ima na hai ba in ba tai ima na hai ba in ba ta di ishwar hai ba in ba ima honor to ni very simple language da ima bu ikai khon ba kamai to ni hai ba ta di hoi aho ba pi ba su oi adu bu ima singbu honor to ga ba si mukhai na hai ba in ba hai si isogi hoi ni isogi hoi ni aduga ani subada 이마부 하라고 한 거다 봐시 그리다 에코이 마차 싱세 다르마 젠바 이쇼 기바 righteousness 에코이 분시다 진치다 바 하이바 인바 이쇼 닝바 아둠바 마차 마수 오이바 마탐다 마마시니 얌 하라고 무두다 마마싱기디 히닥 아파바 오이레 나항나 아파바 람비다 짭타리디 에코이 마차 싱세 무루와나 레샤 파캉싱 Macha sing si hai ba in ba isu ning ba dharma chen ba already mama sing they are really proud of you harawe ba ana ba le ro harawe adugi maram da ima sing bu ana to ga ba si mai na hai ba in ba ani su ba da dharma chen ba afa ba da to ba lancha pha ba dharma chen ba righteousness punsi da ekhoi hing ba tai ekhoi character da ekhoi lamcha da afa ba da ekhoi to ba ta le di maduni Isho na pamba ima na haro mo damse asi asumai tausi maruwen na nahasi adu karamai na ima singbu anato ne aroi bda point ohum sida caring when children are growing and parents mother is growing old ekhoi na isa sing se hen hen chokhala khre adu bu ji matung ina
इमा इपासिंगसी आल ओइरागा सोनथाराए सोनथगनी पांगल लेरक्तबा मतम लाकनी मदुदा नमा सिंगबु केयर तौबिगदबा हाइसिन नसी ऑनर थबक केयर तौदुना लेब्रा मचासी मसुसी केयर तौगदबनी मखोय हाक्सांगसी सोलाकपा मतमदा वारकपा मतमदा आल ओइरकपा मतदा नेग्लेक्ट तौगनु हाइबनी नेग्लेक्ट तौबा यादे मोय चानिंग थानिंगबा मोय हाक्सांग अना एकरी लेब्रा फजना लुना ना केयर तौबिसी हाइबसी ngasi ishogi wahedigi ayhak amuka ringmai tawjabani haijabani mama singi mathak isona bo pibo isnu mama sing punsi hena punsi loma naidaba isor khangba loma naidaba phangjaba aduma mama oijasnu mama khoibu yamna nungsi yam thagali noi contribution achoba ekhoi prajada nation sida community da aduma oiminak ta ekhoi honor tawi ekhoi respect tawi have say happy Mother's Day amuka anamai thamjabani thank you